Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Fatihin Zulkifli. So guys, di depan anda ni adalah Satria Neo R3 2013. Okay, so ni version R3. Okay, so bumper dia bumper macam CPS, cuma dia yang saya punya ni tak ada splitter. Saya buang sebab memang dia agak rendah, so saya buang. So lampu Satria Neo dia smoke design. Okay, ada lampu fog lamp, ada emblem Proton R3 punya. Okay, saya cat lah, saya cat hitam bumper dia. And then ni dia punya rim S1K. Size dia saya pakai 195 55 15. Yang ni pakai rim R3 dengan menggunakan brake pad Ceramax 500 degree dan two slotted lah. Okay, and then dia ada ash kat sini. So saya dah masuk Generation X. Saya masuk cuci time attack okay, and then bumbu hitam lah. Okay, so bawah ni dia ada skirting, and then ada side molding. Okay, and then ni carbon fiber lah, carbon fiber punya B-pillar. And then ni original R3 punya spoiler. Okay, kat sini sama juga yang belakang, pakai rim R3 S1K 195 55 15 inci pakai slotted juga belakang. Okey, pakai tayar AD08 Yokohama. Okey, di bahagian belakang saya pasang exhaust Matola. Okay, sama bunyi macam R3 okay, dia sama macam R3. So kat sini saya cat warna hitam. Okay, dengan lampu Neo. Okay, original, semua original. Okay, dengan Neo dia ada diffuser. Dia ada diffuser kat sini, so memberikan lebih downforce. Okay, kickback. Memang handling kita ni memang syok lah, memang best lah.
Oh, that side profile dia memang cun lah. Ni side profile untuk daripada tepi Tepi memang design dia memang cantik dia buat macam ni. Okay, ada spoiler untuk bagi downforce. Cuma saya tak pasang splitter lah. Kalau saya pasang splitter tu agak rendah, tapi dia memberikan downforce. And then okay, menarik kan. Ni kalau nama dia fire rate, kalau merah cun Okey, jom tengok enjin saya. Enjin saya ni enjin Campro 1.6 Dodge 600 watt. Cuma ada sedikit modifikasi yang saya buat. Saya tukar hydrosulfide BC Racing punya suspension. Okey, and then dia tambah bar lah, stabilizer bar, fuel regulator saya tambah, and then saya tambah double layer synergy radiator untuk lebih cooling, and then original R3 accelerator 4-to-1, and then yang lain tu sedikit lah. Okay, engine saya ni tune by Avanzado. Tuner saya Avanzado, engine tuner, so dia memberikan lebih power pada low torque dan lebih power pada high rem lah, high ref. Okay, simple je. Okay, saya punya engine sedikit lah saya buat. Okay, okey, di bahagian dalam saya yang ni dia macam Alcantara lah design dia. Okey, and then seat Neo ni dia half leather, half macam Alcantara lah. Material dia macam Alcantara lah. Dia semi leather, semi bucket seat. So yang ni original steering wheel. Okey, original punya R3 Gano. Okey, ni tim saya Fire Red R3, tim racing saya. Okey, kita ada emblem carbon fiber R3, and then tune by R3. Okey, so meter dia sampai 240 lah. Okey, ni original lah, original. So dia datang dengan leather steering wheel. Okey, itu sahaja daripada saya part 1. Nanti akan bersambung pada bahagian part 2 pula. Okey, sekian, terima kasih, bye bye.